Kajingbam jubab ke Sarkar Jala ya kajing dawa halor kajing siu syakinong tray accredited social health activist lani ki Asha wat hadien bakilapen ngau labun bun sien kalapen long ya kinong tray Asha kibadan hakamigalaya Asha Workers Union MEWU bansyem ya karai ban sange tray kam nadu ka pratre kukala lengkot arhajar arpun riu. Habakran sikilat patai kubor hacilong press club hakahinyaw trek kukala lengkot arhajar arpun riu kakong Sony Karjana kanong aibut jang kakenhuan kalaong. Baka jing sanget rekam kan day tat hadu baka sorkar bat katanat kakot kakya kin penbet ya kijing jongki. Kumban syukro baki nong tray Asha na kijing yalang hadorbar hall golfling hakakat way trik uno pra arja arpusan kila penpau bakin up baka sorkar kan penpoi pisa syaki haswa kakat kandai trik uno pra arja arpusan lem kumta kin sanget rekam. Laong banaka benta kinong tray Asha ki badai harilum khasi jantia kepisa ke bempat pelat kedai nyu benai karba harilum garopan lapalat shisnam. Dia jongka jingsha kat city ke bening penken mau ya ke department ya ke health department ling ba jong emission director nila da pasti ru hapo ka kasantre jong December mengi penken mau nama ba kijingsil incentives jong ki Asha ka koi dan di bakat tu ni di area dan kat tu kan ki PCCC di district ba sokot benai nyo benai pra benai di kat tu kan ni dan ki ba san benai tingi sotho bakam long uniform kata kajing kata kajing seal jong department tingi tip ko jing AI tingi la ya persang ban polisi mission director ka Sabtu Desember but nang ta shu ha jong ka ngira ting sing lago ka deadline ka khatna tari ka khatna tari lago deadline di shwa jong ka khatna tari lu ndu ka khatna tari ni la shin ka rai bala da kampoi kala da kampoi dan ti bro khat ki incentive so ki Asha bro ko ke state ka mention ni ka rai bangin sangi rekam shari po di ngipet ade ndu ka khatna tari lu kata ka jing bampoi jong incentive so ki Asha bro ka state ka manti kidan ke yo tam siswa sampau ki kat tu kan ni ki penai kidan ki biyo tang aspa kidan ki biyo tang sanspa di kam itana ta ka jing po jongki na lo bagi ya sha ti tri baret ijing yo jongki baret te ka ngipte peran jing ai ni la persang bani kan dari director ui chituri ila ong tong min persang no ma di pesa ko ba ka kana tri tu samba ti hadi juga kana tri bagi la shin kana ba ngin shin no ta ba ngin chong that tri kam sha shi po hadu baka sarkar ni nakalian department ka baik bahaya ke jing jongki Asha dian bengishin du ya kara ka betrek tingi sotho bahadin juga kena trek ila ai persang man shimno hi ka chingsang etrek kam du ka ka trek tanpa kelas dang no ka shti Christmas ni sotho kan poish shanuro di bakajini ki bakajini ko jongki members jongki union ban nanta ki Asha bro o state ki las mo janjar en no chinur baret di kim sola kan man ki ong ban jitshim da kara sang etrek kam no nadu la shakas ni kata ka kapratrik jong Januari ajar apun rio tikat adu bengin dayo pat da kawe pekubon na kalian jong ka department dan jong ka sarkar nama ngila ben mau ngila pha shi mission director bele kan kam te ho akiran ka tu kan ni ki kam ki ba sokot do kam shwa ki la poi akiran ka tu kan ni ki PCCC ki sokot ki bisa ti la poi a fulai director nam ta ni hendre ka bai de ban poro salang sar jong ka state ibro ka we kidang pon ki bedna long tu bang yo incentives te ka bai de kan ni dan kalian jong ka Meghalaya Asha Workers Union ni la rai ba mina shin ka rai ba ndu la sha ka si kalau pratrik Januari aja ndri betul ki Asha Workers Union sangat rekam shwa ta adu begitu yo pada koi pada kara dan ini la ya yo pada kalian member director dan ini health department di mentorship pas ka koi jeng tak kini dikit bersih si ka bai de ber ka fix na yang tinggal try kam dan jeng ka bai yo na ka state mereka ni incentives kedai ba jing sha ka pika ka jing yo ki a benak central di ka jing dan jiki Asha ko ka state ki dan do nyo hajata di per o state ka mon kita ada ki bam yo ya kata ka incentive naga central di takada mi sang yan ka takada jiki no tip kedai na kalian jong ka han na kedai na kalian naga central ni tip di ka do mata na mi sai o ma ba mi na pe ni tembe di ni la po shi ti iklam ni sotho ben kiran tembe ka kam tingim sola Asha shu kan na mi ki Asha kan belas di wika na bikin yo tambah kau berbang di banter lagi kesempatan. Kan tiga kibre jauh kesempatan kita nak kesetiaan. Dia nang tang umpihot. Jadi hari mesti berit. Tikam dek balapan supportnya kan.
kanan support tang di jinyo na kastir everyday bilang rin ti kampala man survive ki asha kaya kasam ki parla man survive ano nang takadam di sulon ka makan sedep ka dengan biang elu ko magi jinyo man kapot an report buat hi sedep ka biang ma ne kan kini ki dan ki district ki bayo tang adu ko na ki panyo di ho an sutu ka jong santran di kata kan so ni adu kan tangin te pahno kajia kadena kajin ho menakani kila ong makadan ke pengkelai ka komsio ya ka kom ban ha ka transaction tinggal try lah ke government kadon nak kelar kadon keman ke government menteri batang apa sina kelar menteri dengan yang try kibur kita start mau man kita kelar tinggal try ingat kami ru ke sarkar kelar pak bande ini tak ni kelar bande kasih tu bande nak kini komisi nama komisi direct nak apa central mereka oleh si kan dia ke department try lagi ke government kasih kan mon tinggal kelar tak apa sina kelar menteri ini ke program hakabai dengan transaction kini pisan niki payment jogi asha. Kira kalau demi ikan belum minum belum. Nama kani kedai kanam dai karai jogi tangkan nilai mo. Kani karai jom union ni pura kowe. Dakadan kono ni emergency nama ba shubu mentala nang emergency tela ki asha kira emergency ki pang piston. Kinyo na ki asha hiyo. Emergency kimna pisa shu pat sumar lagi. Makiro dari emergency tu ban emergency pada nang pakajing pang piston tu ki makir kena emergency. Of course kan kalian jom sarkar kalian jom sarkar na emergency lesi kala kum ke national program kum ki deworming kum ki polio ki national program poro ko wai ki le kata tihan rei ni nama ba ye ki emergency jom ki asha kan bayo ite ni na balik pang piston ki asha kita pang piston di kata emergency ni so kita nangir ayus na government ko lebas ko lang mangiri dan kampi emergency ti simla ay tingin siyang magswa daong ngin siyang tat siya sipo tengok ngin siyang tat siya sipo kadawan kan ng emergency wala lupan ang mantre siyang kakamasyanan akan pisang takan jiniyo tiga kum kapor nilasulan kam kapatay kelahiran nilasulan kam banyo ay nagagawman sisin binila ay bor ay men pamsim nakamtaka koy kakiya nagtaka sarkari nakamtaki patbat kinong siyang siyang tihin rey lagani ong ay siyang human rights kabagta koy kakiya kasyong pamsim jungan kasyong maroy te dada kisudan mensim banyaram kata kapang guston hot ki khasi jomi kita dai ki bloi ki balong ngadang pi bedan mensim kata kajitip dan kamdan shu haki emergency ki ko ada kasyong mensim joki kisu bagi sio je kurkhuna wepan ki tre ka kam ki len aka pon emergency ndai ya karaja ko kom ai karaja ko union preting la shin na karai ko pon ngin sangai ako dai bi kam na reports dani bandage ni stai ki chong kha shong de kida kampiang ko pot kila la shwa de la sanjan shwa mo chui yo ring no kan di kata kawai ko kam asha ki asha na ko pi kindare dan nang step hadu lam mir ang kam jong ki am kan ko chubo na dan buon ki nong khash na kindan tang ko ba ka tum ka population jong ki lada ka population jong ki kan ko ba saus pa amon ese na den ki saus pa amon ki eligible ka ki dan ko ba shis pa amon te ha ka ship nan ki la kan ki bakha khandai yo shipawon the whole day can happen that chuko mata ha po kushna ki happen that be kata ka shina shte happen that be kata ka 7 visit ti iwe ko gesni iwe ko ter tani pakan jangai kalenti ya dai nama ka shop ko population ta la he ke area ke haban ya jangai kin haban rong man ka hiya man ka thili yang jom kitu kinong khan pun te dalan kinang pun ki happen visit dalan kinong khan ki happen visit ti kin happen motivate ki ba pun ru kin haban pha motivate be ki check up tadadar ki bakha ki hapit thau ki thulung kata re kam jogi imri tang kata ki hapan le thau se ki jin she ki dan sa ki haplet teng ki dan ki hapit ki shi dan ki haplet a ki pot ki ban hap da de ki warming ni tikin haplet a se ki dawai wi and then mentali kra a shi ki skol ru and re ngam ki dan se ki por ba haplet a se as ki tur ki hapet ki por me ki kam jogi asha ada ki spend le ka ko population le am bi nanu dang sa shko mujhe step in this dang kam jogi ado sang mujhe ni kin ma apa le kamasha na mesen kila aru po imprint la so ko ken ha ikai ka mujhe ikai jogi ke jile ko da dong shon ki ha ikai kata de jin jogi asha ai ke ka government tingin ni shon ba shwari dengan ngai ni mo pi ke jine jogi asha ka bang pe ka mingare asha ko sin ka ngai pe ka government kan ngai ai halor kan ni nama pangira so dan kam mangimlate kan survive ya kaya kasama jinyo ibarat walay nila yung berupa kabahet tingnan niyo telang ulong mentakan rumah yung benar inyo di sispa sa hotel na sus na ikan na makim so na kan na nanek yung government kan shin kam kan
Kani Sabab kadipa ki change ka kerkom transaction kerkom manfaat bisa. Namun pensyarah bisa dari kau juga asa ars dan asa first day kamar kelawan direct sa account juga asa company kamu. Hari kita ki change kata kata change ka por tu ki change ka system kan kata ka tikhanek juga te kata ka kung change juga berikan upload kan remind mana tolong kamu punya hak syuk kaya mana normal ke government te kamu beri nama lu nak try kalau lah mungkin banyak kata ka issue kan. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya